Siyabongisela bazalwane egameni lenkosi nemsindithi wethu uJesu Kristu. Amen. Namhlanje bazalwane lisonto lesihlanu lekuvuka noma ke lisonto lesine emva kwekuvuka. Imfundo tethu ke incwadzini yetifundo titholakala ekhasini lemashumi lamathathu nemfica bese incwadzini yenkonzo titholakala ekhasini lemakhulu lamabili namashumi lamathathu nesithupha. Page 39 lectionary likhasi 236 ku prayer book. Inkonzo yethu bazalwane tifundo talolusuku time ngalolu hlobo. Sifundo sekuqala sitholakala encwadzini yetelo imisebenzi yabapostoli sahluko sesiphohlongo sahlukana semashumi lamabili nesithupha kuya sahlukana semashumi lamane. Likubo lanamuhla likubo lemashumi lamabili nakubili siqala evesini lemashumi lamabili nakuthathu siya evesini lemashumi lamathathu nakunye. Sifundo sesibili sitholakala kuJohane uqala sahluko sesine sahlukana siyasikhombisa kuya esahlukaneni semashumi lamabili nakunye. Livangeli ke lona bazalwane litholakala ngemlandzisa kwaJohane longcwele sahluko selishumi nesihlanu siqala esahlukaneni sekuqala siya esahlukaneni sesiphohlongo. Siyabonga ke uNkulunkulu bazalwane losinikele ithuba lokuthi besinahlanganyela nani kulena nkonzo sisaqhubeka sinilethela inkonzo bazalwane ikakhulu kulabo labangakhona impumelelo avela ngasesontweni nalabo labasiphumela lebakhashana sithi chubekani bazalwane nibukele niqhubeke futhi nimthanze nimkhonde uNkulunkulu bazalwane. Kule nkonzo yanamhla ke sinayo umnakethu ubhekisisa ngala naye umfundisi wethu Mary Francis Takis mina ngumfundisi Sigudla sinathathe wethu Lilian lo sithathela usithebela lona msebenzi. Siyethemba bazalwane ukuthi nitayithokotela lenkonzo sitawusho kanye umthandazo wanamuhla isonto lesihlanu lekuvuka. Kanye siyakhuleka uNkulunkulu wenu uthando thumele inkonzana yakho emhlabeni ukuthi sihlale kuyo sihlumelelise empilweni yokuvuka kwakhe kude sithele izithelo zeluthando lwakho nelokuthandzana lomunye nalomunye ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu ila kusakanye nawo namalo ngcwele uNkulunkulu munye nyalo naphakathe. Amen. Siyalibingelela libandla egameni lenkosi nemsindzisi wethu Jesu Kristu. Amen. Njengoba nje namuhla bathandzekayo kulisonto lesihlanu lekuvuka phinde futhi sithi lisonto lesine emva kwelekuvuka. Njengoba sekushiwo ke tifundo tethu tanamuhla bathandzekayo titholakala encwadzini yetelo tebapostoli sahluko sesiphohlongo sahlukana semashumi lamabili nesithupha kuya sahlukana semashumi lamane. Likubo lemashumi lamabili nakubili sahlukana semashumi lamabili nakuthathu kuya esahlukaneni semashumi lamathathu nakunye. Sifundo sesibili sitholakala kuJohane wekuqala sahluko sesine sahlukana sesikhombisa siyogcina esahlukaneni semashumi lamabili nakunye. Livangeli lethu ke ngemlandzisa kwaJohane longcwele sahluko selishumi nesihlanu sahlukana sekuqala kuya esahlukaneni sesiphohlongo. Sihloko ke bathandzekayo lesiyawukhuluma etikwaso sihloko lesithi Kristu uvukile singemagatsha emvini. Kristu uvukile singemagatsha emvini. Asithandaze. Babethu longcwele siyabonga uNkulunkulu wethu nelivi lakho leselifundziwe emkhatsini wethu ngoba Nkosi ilivi lakho njengokusho kwakho likuphinda. Livi lakho babethu longcwele likukhanya. Livi lakho simakathe lisibala. Nanamhla khanyisa ke uNkulunkulu wethu etimpilweni tethu phindze usiphilise seke babethu longcwele silungele ukuthi indodzana yakho nayibuya isikhanze ukuthi nembala silungele ukuthi siyawuhamba siyawubusa nayo ngulaphakathe egameni lenkosi nemsindzisi wethu Jesu Kristu. Yeka inkosi emavi emlomo wami nemzinda kwakhe inhliziyo tethu ekuleke kuwe wena ntwala lethu laphakathe ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Singahlala phasi. Sisaqhubeka ke bazalwane simemetela indzaba yokuvuka kwaKristu nekuphelela kwemsebenzi waseKalvari. Namuhla sinalelinye futhi isonto lalapho sikhunjulwa khona ukuthi kuvuka kweNkosi yethu Jesu Kristu kusipha siyalo sempilo nekokuthi siyethembela kuye nekokuthi futhi siyakholelwa kuye nekokuthi futhi sisina kuye lo Jesu Kristu kuye futhi sithola
evikini leliphelile ke bazalwane sikhunjutiwe noma sifundzisiwe ukuthi Jesu Kristu umelusi lolungile ngokuthi usihola kanjani njengemelusi asiholele etipheni kaNkulunkulu aphindze futhi ahlangabetane neTimotheo ngokuthi futhi yena njengemelusi lomuhle unikela ngempilo yakhe endele ngokuthi timvu takhe tilatelusako tingalahleki endele ngokuthi timvu takhe ukuthi yena umelusi timvu takhe letilivako livi lakhe njengoba nje thina sividiwe bazalwane ngokuthi sibe timvu takhe. Namhlanje bazalwane sesibuka lenye ingxenye yakhe lo melusi wethu sesibona namuhla asiyalo simbona namuhla ayindzawo la kutholakala khona kuphila lesingeke size siphile ngako sikungekho kona siyatshelwa ukuthi namuhla Jesu Kristu uligaba ungumvili thine singemagama. Sicala ke indzaba yethu emzabeni ya Filipu nakatawutshelwa ngomoya kokuthi akahambe ayokhuluma nendvodza yaseTopiya. Lendvodza yaseTopiya ke bazalwane sitshelwa ukuthi yayifunza tifundvo ifunza incwadi ya-Isaya kodwa ingaqondzi ngokuthi ngubani lokhulunywa ngaye kwende njani unikelwa njengemvu kwende njani. Kwase uyafika ke Filipu kuyo lendvodza wafika wayichazela wasoyichazela ngekufa nekuvuka kwenkosi yethu Jesu Kristu. Yase iyabona indvodza yaseTopiya ukuthi hey kuphila umuntu akanako uma angekho kuKristu. Ngakho yase iyacela yathi nanga emanti kunjani ukuthi uvele ngibhabhatiswe ngembala. Yase iyamemukela Jesu kwasethiwa yase iyabhajatiswa kwase uyasuka ke lapho Filipu so uyanyamalala so uyahamba nkulunkulu somthuma engceni kodwa wayishiya lendvodza ikutholile lokuphila wayishiya lendvodza seyihlanyelwe kulomvili lokuKristu wayishiya lendvodza seyiligala leselitawuhluma lithele tithele. Ngempala wapiyayibonile lendvodza ukuthi ungabi kuKristu ungahlali kuKristu ungaphili kuKristu kuphila ngeke uzobe nawo. Kwala ngokuthi bazalwane lendvodza yayisikhulupati sembuso waseTopiya kodwa yabona ukuthi noma ungaba sikhulupati kangakanani na ungenaye uKristu empilweni yakho ungasiye Kristu longumvino la uligala nembala uselahlekile. Sibona ke naselunalo iphupho lanamuhla bazalwane lisivetela ngokuthi uNkulunkulu wethu utawuhlangabetana netidzingo tethu ulikuzivetela ukuthi umhlaba wonke uyakhumbula ukuthi nebhala loNkulunkulu nguye lo siyalo sako konke. Umhlaba uyakhumbula ukuthi uNkulunkulu konke kuvele kuye konke kudalwe nguye njengoba sathi nje bazalwane ngokuthi nanathi sikhona sila emhlabeni siyitalelwa kaNkulunkulu sidalwa takhe. Ngakho ke uNkulunkulu nangabe konke kuvele kuye siyayibona lendzaba ukuthi nembala kuphila vele kutholakala kuNkulunkulu kude engcenyeni lapho besingakuthola khona ngaphandle kwaNkulunkulu. Siza sikhumbule umthandazo kaDavide lathi mthobo ephila konke ngoba konke kuphila kuvela kuNkulunkulu. Lithi ke lelo kubo ngenxa yokuthi konke kuphila kuvela kuNkulunkulu simakaze ufanele ukuthi abongwe dive tonke ngoba uthi esekanjalo amthombo wokuphila waphindze wasithatha ngemithando lomkhulu lolumende ukuthi aze anikele ngemqobo lakhe esitoba nensinziso emhlabeni ukuthi ngekufa nokuvuka kwenkosi yethu Jesu Kristu sikwazi ukuthi sibuyiselwe sihlumeleliswe sibuyiselwe kulomvili longiwo sithe ukhona ukuthi sibe ngemagala lathelayo. Nasiva ke bazalwane isifundo sesibili lesibhalwe kuJohane wokuqala siyatshelwa ukuthi lobudlelwane lesinabo naNkulunkulu budlelwane bakhiwe ngemthando loluthando lube seseluyabonakaliswa kithi lwabonakaliswa ngaKristu Jesu lofile waphindze wavuswa kude ukuthi asinike ukuphila kwaphakathi. Kuphila kwethu ebazalwane siyatshelwa ukuthi kuphila kwethu kuKristu yena lothembisile ngokuthi ngekuvuka kwakhe bonke abantu labathemba kuye bayawuphila. Kodwa kuyadzingeka ukuthi phambili kokuthi kwendeke konke lokho bantu batholakale bakuye Kristu.
Siyatshelwa kokuthi ingadi yaKristu iyadzinga kokuthi itholakale ikithi ngoba le ngadi yaKristu ngiyo lefanele igijime ngekhathi kithi isende sibe netindlalifa tembuso kaNkulunkulu isende sibe ingcenye yaKristu isende sibe munye sibe kanye naKristu. Siyatshelwa ngabazalwane ukuthi lo thando laNkulunkulu lolu alugcini njengekuthi kube khona ngekhathi kithi sibone ukuthi uNkulunkulu usithandile kodwa nathi sibese siyalukhipha sekuyabonakala lo thando bonke labanye abantu babona ukuthi lembala sithandiwe ngoba nathi sesikhona ukuthi sithandze labanye. Kwentiwa yini ke lokho bazalwane? Kwentiwa kumoya wengcwele. Nawo umoya wengcwele lesithi sifundo sekuqala esemva ngokuthi wakhuluma kuFilipi wamcondzisa wamtshela ukuthi enenjani kwathi futhi senjalo lo yena lo moya wengcwele wamthatha wambhekisa kwenye indzawo. Niwo ke lo moya wengcwele lo bazalwane lotawusisita usiholele kuKristu. Nguye lo moya wengcwele lesimdingako ukuthi sihambe ngaye kuthi thina sisitawuholela labanye kuKristu nabo bamukele lokuthi bentiwe emagala kulomvini lokuKristu. Inthaba ke bazalwane ngithi ngaphandle kwelithando ngeke size sikwadi ukuthi sihlanganyele naNkulunkulu. Le luthando ngiyo bazalwane lesena ukuthi bese siyanamathela kuNkulunkulu sesiyanamathela kuJesu siba ngamagala ngenxa yeluthando ngoba usithandzile nathi sibikiwe ukuthi simthandze bese kuyahlangana lo luthando sebangilo lolu sibambayo bazalwane uthi ke nakude lo luthando ngeke sikwadi ukuthi sibambane ngeke sikwadi futhi ukuthi sibambelele futhi kulomvini sitoba ngamagatsha latawuthini lobudlelwane emkhathini wethu uNkulunkulu siyeva ukuthi lobudlelwane bakhiwe ngeluthando bazalwane baphinde futhi bashicelelwa baphinde futhi bahlanganiswa neluthando. Ngakho siyadzinga ukuthi sithandzane noma kulikhulu kangakanani bazalwane sibitelwe ukuthi sithandzane ngoba siyazi ukuthi Kristu nasibuye naye akithi luthando lutawuba yipho lekhonakalako etimpilweni tethu ngoba lokhu bakuye luyincenye yakhe ngabo nasihleli kuye lo luthando lutawubonakala. Ingqikithi yandzaba ke bazalwane ibe seseyivele nasesifunza livangeli lanamuhla nalapho sikhunjulwa khona athi Jesu Kristu yena ungumvini lolungile simvile ukuthi kuqala wakhuluma ukuthi yena ungummelusi lolungile namhla usitshela ukuthi unguye umvini lowona kuphela kude futhi lomunye umvini wasethithine siyena sekamisiwe angumvini thina singemagama. Lokusho ukuthi bazalwane kusho ukuthi thina ngeke siphile ngaphandle kwaKristu naye futhi umsebenzi wakhe emhlabeni ngeke wenteke ngaphandle kwethu. Ngakho siyahlanganiswa kanye siyamdzinga Kristu akuthobo wethu ngoba ukuphila kwethu kuvela kuye konke lesidingako mangabe yena angumvini singemagala siyathi ukuthi kusho ukuthi netimphanze titholakala la kuye timphanze lekumntwana tilandza konke lesidingako kude ukuthi kufinyelele lakithi kufuna ukuthi sitholakale sikakuye lo Kristu. Basisukile kuKristu bese sibabeke timphanze bese sesilahlekelwa ngibo konke lesingahle sikuthola. Lithi ke livi nasingekho kuKristu futhi ngeke sitithele bazalwane. Mangabe ke singakhoni ukuthi sincinge kuKristu singakhoni ukuthi sithembele kuKristu sibambelele kuKristu lithi livi ngeke size sitithele tithelo kodwa siyawufanana nemagala lathathwe alahlwa asekayawushiswa emlilweni. Ngeke size sikhona bazalwane ukuthi sibe lokhu uNkulunkulu lagadze noma labheke ukuthi sibe ngiko ngaphandle kokuthi sitholakale sithe shihle sihleli lapha kuKristu yena lo ngumvini lolungile sihleli lapho esinamagala akhe. Bazalwane labaningi namuhla bazalwane bayetsaba kwenda tipho ebandleni bavele bathi hayi mina ngeke ngikwadi kwenda lutho. Lithi livi ngaphandle kwaKristu vele ngeke sikwadi kwenda lutho. Ngakho nawungumzalwane noma umuntu lo esomeni usene wesaba ukuthi nakuthiwa kufuneka abantu bekwendana udede kufuneka bekwendana udede kube kwede wena lokhona kuwena yathi ukuthi usenkingeni ngoba kusho ukuthi awukahlali lomvini ngoba livi lisitshela ukuthi labahleli lomvini loKristu bazalwane batawuthela tithelo tiphi tithelo lotawutithela uhledi ungakhoni ukuthi
ukunikele ungakhona ukuthi kube ingcenye yemsebenzi wenibani. Kuyabonakalisa ke bazalwane ukuthi kungenteka na ungakhona ukuthi ukuthele izithelo, na ungakhona ukuthi ukunikelele ukuthi kube khona lokwentako. Le livi lithi utawu bese uyajuda, uyalahlwa, uyoshiswa emlilweni ngoba awunamsebenzi. Uthi ke Jesu Kristu bazalwane labo labathela izithelo abatheli nje izithelo, uthi bathela izithelo kakhulu ngoba uNkulunkulu wena njani uyabathena. Kunedingo uNkulunkulu lekufanele akisebente, kunedingo uNkulunkulu lekufanele akisuse empilweni yethu. Uma ngabe sivumile kuba ngamagala sifuna ukuthi sithele izithelo, kodwa uma sitawukhweshisa uNkulunkulu sithi ungakhweshisi lokhu inkosi, ungangenje lapho sikahle nje kulungile nje lithi leli ngeke sithele izithelo siyawugcina sijujile sakhweshiswa. Manje kufanele bazalwane sathi ukuthi konke lesikudingako, konke lokutawusiphakamisa, konke lokutawusiqinisa, konke lokutawusibamba kutholakala kulokuvini lolungile, kutholakala kulokuvini lokuKristu. Kufanele ke nathi sihlale silokuvini kudethi konke lesikudingako kuze siphile sikwazi ukuthi sikuthole. Kufuneka sathi futhi bazalwane ukuthi njengamagala nakutawati nje amagala esihlahla ngalinye ilanga kuleli igala lelihlumathonywana lihlume ngcono kunaleli, ngalinye ilanga lihlumele siyadzingana ukuthi sibambisane lihlumene. Namhlanje lihluma mina ngcono, kusasa lihluma wena ngcono, kuze ekugcineni kwako konke sithumele sihlume sonke sikwazi ukuthi sithele izithelo. Siyafunza ke bazalwane ukuthi babe uNkulunkulu yise kuthiwa kuye umlinzi noma kuthiwa nguye lo nakekela legazi lena la sikhona khona. Nguye lona lofika bese uyabona ukuthi lokhu kulungile lokakaloku akukhweshise kithi. Nguye uNkulunkulu losebentela ukuthi lokudlelwane lesinabona naKristu bakheke kube budlelwane lokuphilako lokutawusela ukuthi sithele izithelo. Kuze sitheleke izithelo bazalwane lithi leli uNkulunkulu uyawathena emagala lathela izithelo ukuthi atawuthela kakhulu. uNkulunkulu ufuna singatheli nje bazalwane, kodwa uNkulunkulu ufuna ukuthi sithele kakhulu. Kuthela kakhulu bazalwane kufuneka kubonakale lezithelo nekuphenduke empilweni yethu. Ufuneka futhi kubonakale kuthela ngokuthi sipinde labanye ngokuthi nayi indlela yeKristu wotani lite uhlala kuKristu lokuvini lolungile. Lithi ke ukuthi bazalwane lesingawubuta lesingathi kutawona nyalo ukuthi bangaphi njena lese ubaholele kuKristu wena. Ubuto lesingawubuta athi intiphi lezithelo letinhle letifunekako letibonakalako kuwe. Mangabe solokude na ucaphele kuzabani ngoba lithi lelivi kungenteka uthuthu ulahle emlilweni uyawushiswa. Funa ukuthi kube ligala lelithelako, ufune kube ligala lelitholakala kuKristu, lelihleli kuKristu lokuvini, uvumelele uthando uNkulunkulu lasithandze ngalo, leluthando lelifanele simthandze ngalo, lukubambe lokuqinisa lokuhlanganisa naKristu ungasuki kuwo. Uma ngabe ke bazalwane bathile sisengaholelwa ukuthi siye kuKristu simemukele, siyadzinga ukuthi silingise nendlu yaseTopiya sibone ukuthi siyamdinga Kristu, sivume sihambe sibhajatiswe simemukele Kristu abe inkosi empilweni yethu. Masesende lokho lalapho sikawese sicala khona ke kuba ngamagana lahleli uNkulunkulu emagana futhi lanawuthela izithelo letibonakalayo. Kwangathi uNkulunkulu abengavusa boFilipi emkhathini wethu labantawuhamba bafike bachazele bantu ukuthi leliqiniso laNkulunkulu lime kanje, leliqiniso laNkulunkulu lithi buyani sibe ngemagala, buyani sithele izithelo. Uthi nalamadvodza mhlambe aseTopiya lakhona emkhathini wethu nalawo agudulwe endiwe boFilipi balesi sikhathi ngoba siyadzinga ukuthi abantu babuyiswe kuKristu. Makungekho kweKristu bazalwane kude uphila kwaphakathi lesiyawubandana. Njengoba asho yena uthi nangabe ahlala kithi nathi sihlala kuye sitawuphila ngoba lokhu labakwita le-DNA laba besilungu bazalwane kudala le-DNA yaKristu itawubuya ibe la ngekhathi kithi ngoba sihleli kuye yena ukuvini simbukela konke sibunya konke kuye. Luthando labe kanalo nomsebenzi kaNkulunkulu kutawuka luthando lonjalo nakithi. Ukunikela kwakhe ukuthi uzidla ngempilo kaNkulunkulu labe nabo kutawubuya
ube khona kithi inshisekelo labekanayo emsebenzini waNkulunkulu itawubuya ibe khona kithi ngoba sesitawukunyala kuye lokho lokungiko lokutawusenta ukuthi sikwende kahle umsebenzi waNkulunkulu kwangathi akasita uNkulunkulu abazalwane ukuthi sivume ukuthi sibe namagama kulomvilo olungile loKristu Jesu udethi sitewuba nesiciniseko sokuthi nangabuya yena tewulandzani bakhe siyingcene yalabo labayawuhamba awukusayibona phakathi naye. Amen. Sesitawuthola ithandazo yethu yanamuhla abazalwane. Asithandaze. Jesu wathi uma nihlala kimi namafu amahlala kini nawucela noma ngabe yini niyakwendela. Ngakho asite embi kwakhe nyalo ngesibindi nekholwa. uNkulunkulu indvodzana yakho yahlala nebafundzi emuva kwekuvuka kwayo. Yabafundzisa ukuthi batsandze bonke bantfu njengabomakhelwane. Njengebafundzi labakhona kulesikhatsi sanyalo siletsa kuwe imithandazo yethu sithandazela indalo yonke lesiphiwe yona lesiphindze siyabe kanye nabomakhelwane bethu. Nkosi ngemsa wakho. Nkosi levukile weda emhlabeni njengemhlatshelo wetono tethu siphe ukukholwa kwekukhona kwemukela lesento selithando kude sikhweshe ementameni yethu yebuntfu sinatse ebungcweleni lokusindzisako bekufa nekuvuka kwakho. Nkosi ngemusa wakho. Nkosi levukile ungumvini longiwo tsine sinemagala ngemoya wakho khicita titselo tentsandvo kujabula kuthula nekupeketela kitsi kute labanye batewudla batfokote kuletitselo. Sivimbe kutsi sibambelele ekutitsandzeni tsine. Tsena kitsi konke kuticabangela nekutinakekela sodvwa usigcwalise ngentsandvo lwakho. Nkosi ngemsa wakho. Nkosi levukile yiba nemusa emhlabeni wakho uhlangabetane netidzingo tawo. Lapho bantfu balambile baphe kudla, lapho bantfu bakhatsatekile baphe imvuto, lapho bantfu basetinkingeni letsa kucondziseka nekuthula. Ucula umhlaba wonke ute kuwe ngekukholwa kuphendvuka nemvumiso. Nkosi ngesihawu sakho. Nkulunkulu Somandla condzisa lutsandvo lwetfu kulabo bantfu labanetidzingo letehlukile. Yelapha labo labangaphili nalabanye labasekudzingeni lesibaletsa kuwe tinhlitiyweni tethu sithulile. Chubeka welaphe umhlaba kuye mahazane le namuhla sikhumbula kakhulu live laseNdiya lisesimeni esibi kakhulu. Nkosi ngemusa wakho. Yevani ithandazo yethu. Siyabonga Babe kusiva nekusinakekela etidzingeni tethu tonke. Kristu ahlale njalo asimusela embi kwakho. Babe losezulwini achubeke avule emehlo ethu kude sikubone wena ngaye. Sihole etindleleni tebufundzi kude njengobe usibusisile natsi sibe sibusiso kulabanye. Siletse sethembiso sembuso wakho kubo ngemavi nanetendo. Sicela konke lokhu ebitweni lelingcwele laJesu Kristu lophila kusa kanye nawe namalongcwele uNkulunkulu munye nyalo naphakade. Amen. Amen. Good.
Gonna paga